Tubahaye ikaze mwese mudukurikira twongere tubasuhuza aho turi kumwe hano i Kigali mu Rwanda. Mukomere cyane abari mu majyaruguru, amajyepfo, burasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo. Mukomere cyane abari Kongo Kinshasa, mudukurikira muri yo turi bugaruke cyane. Hano nabonye Kigali yatangiye kwibuka imishinga yari ifitanye na Kongo. Turaza kureba niba hari ukurogereta cyangwa se hari ukuvuga ati byameze gutya, ariko ndabona batatu ati imishinga twari dufitanye ni myinshi. Ndabona ari imishinga myinshi yari myiza, ariko birababaje kubona ino mishinga itaragezweho. Birababaje. Turaza kubigarukaho rero, turaza kubigarukaho ibi ngibi. Turebe intambara muri Kongo ahantu igeze uyu munsi. Ndabona za Warikare, ndabona Kivu y'Amajyepfo, ndabona Kivu y'Amajyaruguru, ndabona hirya no hino ibintu byadogereye hariya muri Kongo rwose. Ku kwezi kwa gatandatu hari gushobora kuba kutari bubere neza M23 kurikije uko ndozi kuri teri hano hantu ibintu bimeze. Ubwo turaza no mu Rwanda kameme turebe, ariko najye muri hakurya bwota amasimbwe turebe turebe hakurya y'imbibi z'imipaka ya Afrika turebe ko bihagaze. Nuko rero mukomere cyane, tunabasuhuza bari i Burundi mudukurikira. Mukomere, turabashoje cyane. Burundi dusuhuza abari Tanzania, Kenya, Uganda mudukurikira, ndabashoje cyane rwose. Mukomere cyane. Zambia mudukurikira na za Mozambique, tutibagiwe abantu bari za Malawi, South Africa, turi za Benin, Congo Kinshasa, Brazzaville n'ahandi za Zimbabwe. Muri yo turabizi cyane. Abanyarwanda nta hantu batari. Abo mwabe babiri ariko muri yo gusa aho uri hose hafate, ubundi hakenerwe groupe ya ukuriganza ukuritsinda. Mube yo benshi. Abari za Australia, turashaka Australia kongera kuhabona mu byutse umutwe cyane, mukomeye cyane. Mukomere cyane. Ndetse n'abari Canada, fresh Canada na Amerika rwose mwebwe muri abanjye cyane, turabakunda cyane. Muri abantu b'abagabo cyane mudukurikirayo. N'umugore uriyo burya n'umugabo nawe murakora, turabibona. Nuko rero mukomeze n'Uburayi mwese, cyane cyane Belgique na France, turebye n'ahandi rero mukomere mukoshaka iyo tire. Nuko rero turabashubuje rero, ngira ngo ibice by'ingenzi ngira ngo twagezaho tuvuganaho cyane, cyangwa se turi buganireho, ngira ngo twabitangiye tubibabwira icyo turi buze kugarukaho. Turebe hano muri biriya bihugu ukuntu ibintu bihagaze, ukuntu barimo batikurana rwose. Hano ndabona Abayahudi, baravuga ni Abayahudi cyangwa se birabace bo muri Isiraheli. Barabona bamanutse cyane hasi muri Kave. Burya rero isi iragatsindwa, kandi urabona ni abantu biyubashye, baragize gutari ku intambara ni intambara bibereye hasi cyane. Bariya intambara burya abantu ba mu ntambara, ariko burya baba barayiteguye cyane, baba barayiteguye mu buryo bukomeye, uburyo umuntu ahita abona yo yihisha. Bitandukanye n'ibihugu bya Afurika barwana, bamara kurwana hari n'udusasa ahubwo twafeke, atari ibintu byo guterana nk'ibi bya Kateusha biteye ubwoba. Abantu bakirukanka bakicwa n'inzara n'ibiki byose, ariko urabona ko bibera, wagira ngo ndi kubona amavideo yabo hano, wagira ngo neza ubona ko nta kintu bibabwiye gusa. Ariko leta yabo yabakanguriye kudahunga, bagume mu gihugu, bo kugira ahantu bajya. Hagenda abantu baje gutembera, cyangwa se abandi bo mu bindi bihugu bumva bashaka gutaha. Ariko abo muri Isiraheli nyabo, abaturage bayo bababwira bati restez chez vous, mugume iwanyu, musigare iwanyu, mwo kugira ahantu mujya. Ubundi turebe. Ubwo rero ngira ngo hano mu Rwanda naho aravuga ko ubuyobozi bwungirije bubinyujije ku mbuga nkoranyambaga bwa polisi rero bwasabye rero abakoresha umuhanda kwihangana, abakoresha uwo muhanda kwihangana mu gihe imirimo yo gutunganya ikikarimo yagenze mu muhanda ikomeye. Yagize ati rero turabamenyera ko kubera impanuka y'ikamyo yabereye ahitwa Buranga mu kagari ka Rusagara, umurenge wa Gakenke, akarere ka Gakenke, umuhanda Kigali Gakenke utari nyabagendwa muri aka kanya. Iteye ubwoba buriya nibyo njya nkunda kuvuga nti u Rwanda dusa naho turabona uyu muhanda Kigali Gakenke byose. Ntekereza ko
Nuwo muhe mwaka mwibutse abari muri commentaire ndagira ngo nshaka kugira icyo muvuga. Umuhanda wa Kigali Gakenke ku bwanjye mu y'imyaka 30 FPR imaze ku butegetsi yagombye kuba yarawukubye kabiri, ku buryo hatabamwe impanuka ngo uhite ufunga burundu ibintu byose. Ariko ni bya biri nagarutseho, imihanda myinshi ubona ko nka Kigali imihanda iracyari kwakunda. Ari umuntu umwe twigeze kugendana nyine, twari turi kuva Nyabugogo twaserereye imodoka twari twayitaye, nawe yari yataye imodoka nyine ava Nyabugogo turi kwiyizira za Karuruma. Aravuga ati ariko si imihanda Kayibanda yakoze, niba ari Kayibanda niba ari ndatayikoreye imodoka ye gusa, none imodoka zikaba zuzuye, ubundi tuzagenda gute? Ubu ngubu akagombye kuba arikubye nka kanga ukurikijwe. Imihanda yo mu Rwanda ni mitoya kame, mbona ko ugereranyije n'imihanda ngenda mbona hirya no hino ku isi, ubona ko ikigereranyo cyayo ntabwo yagakwiriye kuba ingana. Nka buriya nk'imihanda muri Kigali ubona harimo kampani zingahe, nirumva ari kampani 3 ni zingahe. Mbona nayo mpamvu banaciye buriya amatagisi matoya. Iyo rero iyo uzarebe ugiye ku kazi mu gitondo, abantu bava Gitarama ngira ngo murabizi, kugira ngo azagere i Kigali, abantu bagenda bagiye mu kazi mu gitondo hanini mubona ibibazo bigenda biba, cyangwa bari gutaha ni mugoroba, imodoka ziba zuzuye imihanda ku buryo kubona ahantu uca biba bitoroshye. Rero imihanda yakagombye kuba yariyongereye, nibura akayavuga ati twakoze ibi nibi, twongereye ibi nibi cyakora ntabwo rero imihanda yagombye kuba ingana gutya. Akana ari nkibutse ndebeye kwa kantu ndebeye kwa kantu rwose. Ukraine rero yerekanye misile zo kurasa Uburusiya, iri kwira byerekana nyine, ariko nyine ntambara y'Uburusiya na Ukraine nyine ntabwo yarangira kameme. Nuko rero ngira ngo ibyo biri muri bimwe turi buze kugenda tuganiraho muri rusange, turebe aho ibintu bihagaze hano muri utwo duce. Muri Kongo nabwiye ko turi buze kuhajya tukareba neza uko ibintu bimeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka tubanze dusengere n'ubu batonyarukije, ubundi tujye mu kiganiro nyirizina turebe uko ibintu bimeze, nuko ubuzima buhagaze hirya no hino. Aho ndabona side kiva, abaturage hari ahantu bari kwirukanka pe bayabangira ingata ku bwinshi, aho bitazabagira bagira muri abazi uzabagira. Turazana na Karehe na Nyangezi twumva uko bihagaze, ariko ndabona abaturage bari kwirukanka, ashobore kuba hari ikintu hari ukuntu byagenze bose. Mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Ubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, ubahe n'iteka ryose, amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose, ishaka gikorwa munsi uko gikorwa mu ijuru. Funguro ridutungura riduhe none, tubarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubarira abaducumuyeho, ntudutererane twoshya ahubwo dukize icyago, amina. Tukuramutsa Mariya wuje n'umuntu n'Imana, wabuje abagore bose umugisha neza, umwana byarasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, turajya dusaturanya ibyaha n'igihe tuzapfira. Nyagasani Imana yacu, Imana dukunda, Imana yaturemye, duhora hafi umunsi ku munsi kandi ukaturinda amayaza, ibibazo, ukatubera ingabo idukingira kuri byose, ku mitego ndetse no ku myambi ya sekibi. Komereza aho Nyagasani, kandi dawe twebwe abawe Nyagasani, ukomeze uturwanirire kandi uduhe n'imbaraga nyazo zo gukomeza guhangana n'ibitero by'umwanzi Satani. Nyagasani rero turakwasaba dukomeje kugira ngo urebe ababaye, abakurikiye isengesho, barwaye, bakennye, bafite ibibazo bibanyuranye bibangamiye, ariko Nyagasani bijyanye no gushaka kwawe, ibyo byose ubikemure. Ugere mu nzu z'imbohe, mu bitaro, mu buhungiro, urebe ibihugu biri mu ntambara byose, urebe Kongo n'ibindi bihugu byinshi byo ku isi bihanganye, haze Nyagasani urebe usange abinangira muri bo. Abaturage bakeneye amahoro, ariko amahoro Nyagasani hari abayababuza. Dawe niwe utanga amahoro kandi niwe utanga urugwiro, komeza uganze ibyiza byawe mu isi yacu, maze urukundo ruganze n'amahoro aganze iteka. Dufashe Nyagasani, twiteho kandi tugirire ibambe, kandi tube hafi, uturinde ibi byose bidutera kandi biduhangayikisha. Dukomejwe nawe, twirindwe nawe kandi dufashwe nawe mu buntu bwawe. Byose tuyambaje kuko Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ku izina ry'Imana Data na Mutagatifu, amen. Nuko rero, nuko ngira ngo
intambara ziri ku isi ni intambara zo kumvana umurya, kumvana imbaraga. Ibibunda amasitoka aba yaruzuye, barabuze aho bashyira, bati dukoremo, nitumara gukoramo. Buriya intambara yabaye itangiye muri Congo, abantu baceceka n'ibiki byose, mu Rusiya none dore urumva yatangiye no kubera ahandi. Hano rero ari mu masaa 3 z'ijoro aho bita Nyangezi. Nyangezi bari batangiye bavuga yuko abaroberi bari batangiye kwirukanka hano muri Nyangezi. Bazarendo zari zatangiye kuvuga ko bari kwirukankana abantu bo muri M23. Aho turi kubona hano abakongomani bavuga ati Nyangezi baroberi banakimbia. Hano baravuga ngo mu bice byose, mu mirongo yose y'urugamba yo muri Kivu y'amajyepfo, baravuga yuko intambara imeze nabi. Ni none hamwe uyu mwakanya mu masaa 4 z'amanywa, aho bavuga ngo la situation est très tendue dans presque toutes les lignes de front aussi de Kivu. Aho bavuga muri Zabagira, muri ville ya Bukavu, ni mu mujyi wa Bukavu neza. Aho ndabona abaturage rwose barimo bari kwiruka, barimo bayabangira ingata, barimo bacunga bati intambara. Urabona ko abaturage rwose bari amuvoma. Bakavuga rero ni muri Bukavu, ariko muri mu cyo bita ngo ni cimetière de Musigiko Amuzinzi, muri groupement ya Muramba, Amubome, ndetse no muri Mubone, muri groupement ya Bulahare, muri aka no muri za Karehe aho bita Ihusi, no muri Nyangezi, muri Walungu, Dale Walungu. Utu duce twose rero baravuga yuko turimwe imirwano iteye ubwoba, yuko abaroberi batoroheye tuno duce. Turacyari rero muri Congo, turabanza tukwevariwe situation y'ahangaha yuko ibintu bimeze, ubundi tuze kureba uko ibintu bihagaze muri rusange. Ribaza igihe byaba ngombwa. Noneho rero hano reka mbanze tugere noneho turebe neza ahandi aho ukuntu bihagaze. Aho twari turi muri Kivu y'amajyepfo, turebe noneho muri Kivu y'amajyaruguru. Reka duturune page duhindukirireyo, turebe naho niba ari icyo batubwira ku byerekeranye nuko urugamba rwaho ruhagaze, cyangwa se niba naho urugamba naho rushyuhe. So gushyuha, nta kwifuza ko urugamba rushyuha, cyangwa se niba naho bari kurwana mu buryo bukaze nkuko hano ho bimeze. Bavuga rero ko muri shize hano, ariko disi Rwanda hano rwibutse mu myaka 3 ishize u Rwanda na Congo byari bifitanye umubano mwiza. Kuki udakomeza kandi wari uhari? Hano reka twirebere hano muri Ntoza, muri Kabare rero reka tunyarukireho turebe, batubanza kugugurana na connection ziri kugenda gutya. Biba zisa n'izigenda n'akanyamasyo, ariko nyine biterwa na Ntoza. Hari biba biterwa nuko turebe gatoya. Mu gihe rero muri kudukurikira, ngira ngo iyo mudukurikira ntago ari ukutureba mu maso cyangwa se kutwumva gusa. Umuntu utariyandikisha ku rubuga, hari aho yandikisha aho ngaho, ni ahantu ukoraho gutya gusa byonyine. Wakoraho bakakubwira bati biba ari sawa, kandi ujye ushyiraho na like ndetse wiyanabonesha. Barabakorera rebelle rero muri Kabare, rebelle de FCM 23 eri wazalendo s'affronte encore à Chirunga. Muri rero aravuga ko wazalendo n'abanye 23 basekaguraniye muri cyo bita muri Chirunga. Mano bakavuga ko les affrontements ont les prix dans la matinée de ce mercredi le 18 juin 2025 à Chirunga. Noneho hano rero mu gitondo kare mu rukerera rwa nijoro, hariya nyine muri chefferie ya Chirunga, cyangwa se muri territoire ya Kabare, muri province ya Kivu y'amajyaruguru. Baravuga ko hari nko mu masaa 11 nibura, hari nko mu masaa 11 niho uko gutana mu mitwe kwa wazalendo n'abaye mu 23 kwabaye.
noneho guhera ngo depuis avant-hier, guhera mbere y'ejo, ni ukuvuga ko jeudi nous sommes mercredi, ni ukuvuga ko kuwa mbere no mu bihe byashize, baravuga ko ibyo bice byose les deux parties se renforcent. ni ukuvuga ko ibyo bice byose uko ari bibi, ari mu 23 ari aba Wazalendo bose bongereye imbaraga, babonye icyo bita munition, niba ari munition biyongere, babonye la vita yo mahari, niko twabyita, biyongere imbaraga, cyangwa se buri wese yagiye abona ikibatera nkunga kuba gutyo. Noneho mu cyumweru gishize habaye imirwano none hagati ya Wazalendo n'abaye mu 23 muri iyo zone. Nanone abavuga ngo le weekend dernier les affrontements ont écarté entre les Wazalendo et AFCM M23 dans les mêmes zones. 3 écoles ont été touchées. Les combats ont fait au moins 3 morts dont un écolier. Baravuga ngo mwiko kurwa gutana mu mitwe ro kwabo bantu bombi muri ahangaha muri ibyo bice, baravuga yuko muri makeya ibingibi byabaye, ariko ibigo bitatu cyangwa se ibigo bitatu nyine 3 écoles byabaye tushe cyangwa se byagizweho ingaruka n'iyo ntambara, mu gihe umunyeshuri umwe yagize gute yahaguye. On fait au moins 3 morts haguye abantu batatu, ariko do ene koriye harimo n'umunyeshuri umwe, nuva haguyemo abasivili batatu n'umunyeshuri umwe. Urumva rero ko hariya none rero reka turebe Bukavu naho turebe ibyo batubwira muri rusange kuri iki kinyamakuru cyano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Bavuga ko situation rero tandi abagira à la suite des affrontements entre AFCM 23 et les Wazalendo. Non, baravuga ko la situation est tendue depuis la matinée de ce mercredi dans la commune de Bagira, ville de Bukavu. Muri commune bita Bagira, n'iki gitondo nanone muri commune bita Bagira, bavuga ko ni mu mujyi wa Bukavu. Bavuga ko M23 n'aba Wazalendo bavuga ko à la base les affrontements sont en cours entre les rebelles AFCM 23 et Wazalendo. Akaba none bakavuga ko mu gice cya Kabare nanone muri territoire yindi begeranye, bavuga ko M23 na Wazalendo naho bongeye gukozanyaho nyine, cyangwa se bari intambara yabo kimeze nabi. Les écoles ont renvoyé les élèves, les marchés boutiques et les magasins ne fonctionnaient pas. Baravuga yuko iyo ntambara yabaye intambara y'amagasa yatumye amashuri ndetse n'amasoko n'amangazini byose birafungwa kubera iyo ntambara. Urumva ko yari intambara ikomeye kugira ngo urya amasoko afungwe, abanyeshuri banafunga imiryango. Hari ikivu y'amajyaruguru na kivu y'amajyepfo, abanyeshuri abana bafite ibibazo cyane. Bavuga ko rero bavuga yuko ngo abantu benshi cyangwa se abaturage benshi bagiye bava mu mazu yabo, abandi bagumye mu mazu yabo birihisha nyine kuva mu gitondo. Plusieurs habitants sont restés coincés dans les maisons depuis tôt le matin. Guhera mu gitondo kare. Urumva ko rero intambara yazindutse kandi yirirwa banarwana. Baravuga rero ko abatemoye cyangwa se abatangabuhamya benshi bavuga ko tire nyinshi en provenance de Kabare sont attendues dans certaines quartiers de commune de Bagira. Ntuzi bibombe cyangwa se ibyaturuka cyangwa se amasasu yagendaga aturukaga muri za quartiers za Bagina niba ari Bagira. Les coups de feu sont attendus vers les quartiers dit. None rero inoza umuriro cyangwa se isasu ryarikaze cyane nyine byamvikanaga muri quartier za Bagina muri quartier D. Bavuga ngo il y a même impressé par bar perdu enregistré. Baravuga ko nibura hari umuntu umwe wagize wabaye impressé cyangwa se wakomeretse. C'est ce qui nous inquiète dit un habitant. Baravuga ko de Wazalendo s'affronter au M23 depuis tôt le matin à Kabare près de Bagira. None bakavuga ko Wazalendo nayo 23
barwaniye barwaniye hano mu gitondo cya kare mu ruturuturu aho bita za Kabare hafi ya za Bagira. Bakavuga rero ko abaturage bagumye mu mazu yabo bategereza yuko intambara yahagarara cyangwa se yacogora kugira ngo babashe gukomeza imirimo yabo. Niko benshi muri bo bagivuga bati rero bagira ati ni elle ni de 3 communes de la ville de Bukavu à la limite avec le territoire de Kabare. Bagira rero ni imwe ngo muri commune ya Bukavu ahangaha nyine ahangaha Warungu, Nyangezi vide des habitants à cause des combats entre AFCM 23 Kabare Rebelle AFCM 23 Wazalendo Fronte. Noneho rero Warungu abazi Warungu buriya iyo turi kuvuga gutya bahita bamenya hariho Nyangezi se vide des ces habitants à cause des combats. Noneho Warungu rero abaturage babo bagiye bagira bavangaha bavuga ko abaturage benshi rero ba Nyangezi muri territoire ya Warungu bagiye bavanga bagiye bideplasa guhera cyangwa se bagiye bahungiye icyo gice cyabo guhera ku itariki 17. No kubivuga ngo no guhera ku wa kabiri bagiye rero bahunga imirwano ya hagati ya 23 na Wazalendo. Bagiye bahunga rero berekeza mu mashyamba iri se réfugié dans la forêt. Nuba bagiye bahunga rero berekeza mu mashyamba bagiye bava muri village zabo bakagenda bigira mu mashyamba tereka tube dukushe hangaha. Bavuga rero ko masuruse lokali cyangwa se abantu baho ngaho bavuga ko intambara yari iri hagati cyane hano muri lokalite ya Kamina na Landahi, niba ari Landahi niho intambara yabereye cyane hagati ya 23 ndetse n'aba Wazalendo. Umuturage rero avuga rero ati nous sommes en train de fuir, c'est depuis le matin d'hier que les affrontements ont commencé et atteint Weza il nous a demandé de quitter indiqué un habitant. Noneho rero aravuga bati guhera ayo masaha yose guhera ku wa gatatu ku itariki 17 intambara iri kubera hangaha ikomeye cyane. Ariko aba Wazalendo baratubwira bati hano kubera ko tubona kugira ngo mudata ubuzima bwanyu cyangwa ubuzima bwanyu butajya mu kaga mwe muvuye hano tubanze dukubita musirikare ku musirikare tubarengere basivile. Niko umuturage wavuga rero w'Inyangezi avuga ati nicyo batubwiye kugira ngo babashe kurwana n'umwanzi. Abaturage rero nibwo bafashe ishyamba rero baberekeje ishyamba. Ariko societe civile ya hariya yemeje rero iyo ntambara ndetse no kuhunga kw'abaturage. Ari byo bavuga la societe civile locale confirmer ses habitants ces combats et le déplacement de la population. Elle mentionnait aussi la perturbation de ces activités socio-économiques sur le social et scolaire. Avuga rero nyuko nyine hagiye icyo perturbation cyangwa se kuba nta fonctionnement nta kiri gukorwa hariya kubyerekeranye n'akazi gasanzwe ndetse n'amashuri nayo yarafunze. Nyangezi rero ibiri ku birometero 45 kuri ville ya Bukavu. Elle est donnée par route avec la site de Kamanyola via des escarpements de Ngomo. Depuis plusieurs mois, les affrontements sont reculés à Nyangezi qui est sous contrôle de AFCM 23. Novuga rero yuko iki gice rero cya Nyangezi kiri ku birometero 45 ubwo urumva ni nko kuva hano ujya hehe nko kuva Kigali ujya hehe. Ubwo nyine birumbika akavuga yuko ariko aha ni intambara kenshi kunze kuba ihagarariye ku buryo nyine nibura niho 23 bayarindiye ati batatwinjirana mu mujyi wa Goma, ati batwinjiranye bato nta wabakira. No kuvuga rero ko hari aho bita Chirunga mu bice muri za Chirunga naho Chirunga bahazi ngira ngo buriya iyo tugaruka ku makuru ya Kongo buriya rega Kongo na amateka y'u Rwanda. Hari abantu bahungiye ibi bice babizi, hari abari mu Rwanda, hari abayi
bavuga ko Wazalendo byongeye kurwanira na M23 bita Chirunga. None bakavuga ko mu gitondo nanone cy'uyu munsi urama ko ari mu duce tugiye tunyuranye. Ni Kabare, ni muri chefferie ya territoire ya Kabare muri province ya Kivu y'Amajyepfo. Ya Kivu y'Amajyaruguru plutôt, Sud Kivu. Nako ni Kivu y'Amajyepfo plutôt. None bakavuga ko guhera muri saa 11 bavuga yuko za mu gitondo nabwo bazindutse barwana Wazalendo n'abayemu 23 bavuga yuko ndetse uretse no ku itariki 18 no ku itariki 16 nabyo ibyo bice byose byakomeje byiyongerera imbaraga kugira ngo babashe kurwana, sibyo? None bakavuga yuko no mu cyumweru gishize nabwo ibyo bice byarahanganye cyane, byararwanye. Bakavuga yuko rero amashuri nayo yagizweho ingaruka n'ibindi bigatuma abantu bagenda bafunga. Ubwo rero ngira ngo Kabare, Warikare rebel Wazalendo Buhimba, sinza Buhimba niba nayi nahavuze, naho bavuga ko naho bari kuharwanira muri za Warikare, ubwo ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Bavuga yuko persistance de tension de Warikare fait craindre une possible offensive de Apinga Ocha. Aho hose ngira ngo urumva ko Kongo nta hantu muri iyi minsi wavuga ko horohewe, nta hantu horohewe. Kongo mu minsi ishize rero ngira ngo uko mwabonye yuko habaye icyo bita Amerika yimuriye indege z'intambara i Burayi. Intambara ndabona hari mushobora kuzabya gatatu y'isi. Novuga ngo mu minsi ishize ngira ngo mwabonye ko Ministeri y'Ingabo iri gutanga icyo bita avion de reconnaissance. Ese twazita nk'iki? Ni indege zo kugera nyine zo kugenzura uko ibintu bimeze kuri ligne de front line cyangwa se ku rubuga rw'intambara. Bakaba rero bari bashaka yuko aba chef cyangwa se aba general bayoboye ingabo babasha kugira gute, babasha gucunga neza umutekano neza, bakareba neza uko intambara imeze, bakakurikira ku buryo urugamba rutabacika. Hano Kigali bakomye kuvuga amakuru y'umuhanda uva Kigali werekeza mu majyaruguru ubu nturi nyabagendwa kubera ikamyo nyine yakize yakuvuye mu kikamyo cyagiye kisandaramo neza buriya bari bageze aho ngaho bahahuriye no kuvuva gusenya. Bagira baravuga rwose kugeza iyi saha baracyavuga ko bagira Wazalendo imeze nabi cyane, imirire nayo 23 ndetse abaturage bakaba bari kuyabangira ingata kuni angane muri bya bice bya Goma nyine. Ubwo rero reka tugaruke tujye mu bazungu, ariko rero ntago nava hano muri Kongo twibagiwe kureba situation ya Buki ya Kigali na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hano ndahabona ifoto y'abaperezida babiri, u Rwanda na Kongo, Kisekedi, Antoine Felix Kisekedi. Hano rero aka kantu mwitonde neza, ndashaka kukareba neza. Imyaka 3 u Rwanda na RDC bidacana uwaka. Iyi nkuru ndashaka ko tuyirebaho neza, turebe ese Kigali iri gutekereza yuko iri gutekereza kuko harimo point nyinshi ubona ko hari imirongo bari bumvikanyeho bagomba kugira, kandi ko ibi bintu iyo babikorana ntekereza ko amahoro abaganje. Rega bundi ese abantu bagiye binjye nibaza abantu bapfa, ni nk'iburi gutekereza abantu no gupfa ibiki. Nta uri yo wumvise ngo Isiraheli na Nuza bari gusekurana ngo bameranye nabi. Iyo wumva ngo Isiraheli na kiriya gihugu barahanganye, utamenya na Irani ati bameranye nabi, Isiraheli na Irani, ukumva intambara imeze nabi, urumva ko rero uhita wibaza muri rusange ikintu abantu baba bapfa kikakuyobera. Urumva wibaza iki ahangaho, uhita wibaza uti abantu baba bari gupfa iki, ugasanga abantu barapfa iki, icyo bita icyubahiro. Imyaka 3 u Rwanda na RDC bidacana uwaka. Reka rero iyi nkuru niyo nshaka kugira ngo turebe neza icyo u Rwanda ruri kurebaho ikigiye gukorwa. Imyaka
itatu. Rwanda na RDC, mwihangane gatoya tuba turi gushakisha ntuza. Tuba turi gushakisha ntuza turi mu ikoranabuhanga ngo tubatunire turebe neza aho ibintu biherereye neza muri rusange. Congo, Rwanda RDC kuri Twitter byabereye Perezida Trump no ntuza ino nkuru ntabwo imyaka 3 u Rwanda na RDC Tshisekedi yivuze imyato nyuma y'amasezerano y'u Rwanda hariya ngira ngo imyaka 3 u Rwanda na RDC bidacana uwaka. Inkuru ndabona nari kuyibona neza niba bayikuye kuri ntuza imyaka 3 u Rwanda na RDC bidacana uwaka. Inkuru nayibonye disi nabonye ari inkuru ishobora kuba yaba inkuru ishobora kuba nzima. Hari ukuntu basigaye bashyiraho inkuru wajya gushaka ya nkuru bashyizeho ukayoberwa ahantu iherereye cyangwa se neza. None ariko muri makeya reka nari nyibonye ndayibonye menya ari iyi ngiyi ahari kandi ko ari iyi ngiyi ndonse mugabo. Nizere ariko ko aho muri mwari mumeze neza kandi vraiment tujye tubashimira yuko iyo mwakoze tuba tugomba kubashimira yuko akazi kanyu mukomeje kugakora neza, mukora subscribe, sabone. Tujye tubabwira tuti mujye mukomeza mushyiremo courage cyane, muyikore ndetse mukore like, mukore share. Niba ubonye ikiganiro ujye ugenda woherereza n'abandi. Hano impamvu se turashaka kureba muri make iyi nkuru kubera iki dushaka kureba ino nkuru. Hari impamvu nshaka kureba ino nkuru. Urugamba rw'inkotanyi iki nkuru sinzi impamvu umuntu ari kujya kuyishaka, ariko ngiye nayikipinze ahantu nubwo nayibura, ariko nareba ingingo z'ingenzi nari nashyize ahantu bari bahereyeho. Nareba ingingo z'ingenzi. Okay, no nkuru urabona ko iyi nkuru kugira ngo uyibone iri kugorana cyane, ariko ndebe impamvu bavuze baturwana na Congo. Ubona ko uko yari imeze, ubona ko bari bageze ku bintu bizima cyane. Niba bari gutekereza ati twakagombye Trebye yaje mwakoze kwihangana. Bari imyaka 3 u Rwanda na RDC bidacana uwaka, ariko igihe turi mu kiganiro gutya, igihe tubuze ikintu turi kugishakisha mujye mwiharavuga ngo ntago wateguye n'ibiki ngo bayishyize. No ese ntago ari impapuro tuba dufite ngo ngo badukoresha ikoranabuhanga gakurura aho ibintu baba babitsinye. Imyaka 3 u Rwanda na RDC bidacana uwaka. Imwe rero mu mishinga yabihuzaga yadindiye. Urumva ninde wahombye muri iyi mishinga yadindiye? Mu myaka 3 rero ishize u Rwanda na RDC cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo byari bifitanye umubano mwiza wari ushingiye ku bufatanye mu rwego rw'ubukungu, koroshya ubuhahirane n'imigenderanire, kubungabunga ibidukikije no guteza imbere ibikorwa remezo. Ariko amakimbirane ashingiye ku mutekano yavutse hagati y'ibihugu mu ntangiriro z'umwaka wa 2022 yatumye rero imwe mu mishinga byari bifitanye ihagarara, indi iradindira. Mu mishinga rero yadindiye harimo uwo kubaka uruganda runini rw'amashanyarazi, ubufatanye mu bukungu mu kubungabunga parike, uwo gutunganya amabuye y'agaciro, ubushakashatsi rero buhuriweho mu kiyaga cya Kivu, no kubaka umudugudu w'icyitegererezo wa Goma. Uyu mudugudu ariko kumenya bari bawanza hari. Uruganda rw'amashanyarazi rero n'umwe mu mishinga yari ikomeye yadindijwe n'aya makimbirane. No mushinga rero kubaka uruganda rugari rutunganya rero umuriro w'amashanyarazi rwa Rusizi, ubu rero n'u Rwanda RDC ndetse n'u Burundi. Urumva ibintu tuba twarahombye. None muri 2016 rero ibihugu byombi byemeranyijwe kubyaza umusaruro umugezi wa Rusizi bihuriyeho rero bikahubaka uruganda rufite ubushobozi bwo gutanga megawati 147 z'umuriro w'amashanyarazi. Uyu mushinga rero wari ufite agaciro ka miliyoni 450 z'amadolari, watewe inkunga na Banki y'Isi, umuryango w'ibihugu by'ubumwe by'Uburayi na Banki Nyafurika itsura amajyambere AFDB. Byari rero byitezweho ko uzarangira 2024, ariko wagiye udindira bitewe n'amakimbirane ibihugu by'ibituranyi byagiye bigirana, yatumye hatabaho rero gufatanye bukwiye. Uri kumva ukuntu
abantu badindiza ibintu ibi bifitiye akamaro abaturage bagomba kubona kuri ariya mashanyarazi, ariko uriya makimbirane akabadindiza ibintu. Icyambere amafaranga agomba gutangwa na banki mondiyali, urumva ko yari imfashanyo kameme, yari nk'ubuntu kugira ngo bamafaranga, ariko ubwo barayabimye kubera ko bavuga bateze ko mutari kumvikana. Imirimo yo kubaka uru rugomero rero izarangira itwaye miliyoni 800 z'amadolari. Mu ntangiriro z'uku kwezi rero Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Jimmy Gasore rero yararusuye avuga ko imirimo izatangira mu gihe cya vuba. Ibi bihugu uko ari bitatu, Rwanda, Burundi na Congo, bizatanga n'amafaranga angana, ndetse n'amashanyarazi azaboneka bizayagabana mu buryo bungana. Bivuze ko buri gihugu kizishyura arenga miliyoni 266 z'amadolari, kizajya gihabwa umuriro ungana na megawati 68.6. Biteganyijwe ko imirimo rero kubaka uru rugomero izatangira muri Mutarama 2026 ukarangira muri 2030, utwaye arenga miliyoni 100. Ni kera cyane, imyaka 4 yose. Kubungabunga rero pariki mu mwaka wa 2014, intumwa z'u Rwanda na RDC rero na Uganda zahuriye mu nama yari igamije gushyiraho ingamba zo kurinda umutekano wa pariki, zihuriye mu ruhererekane rw'imisozi ya Virunga n'inkengero zayo. Muri iyi rero nama hafashwe ingamba zo gukumira ba rushimusi muri izi pariki n'imitwe yitwaje intwaro iteza umutekano muke mu karere, bavuga nka FDLR. Urumva noneho rero bakomeza bavuga rero ko hagiye habaho inama yateguwe n'ihuriro GVT, gutya ni ibintu byinshi nyine. Abako parike rero zifite ubuso bwa kilometero 7900 gusa. Aya makimbirane rero yaje kubukoma mu nkokora. Byageze rero mu mwaka wa 2022 ndetse ishinja u Rwanda kuyibira ingagi n'inkende gusa. Icyo gihe ambasaderi warwo wungirije muri Loni Robert Kayinamura yasubije ko iyo ari imyumvire y'ubukoloni. None rero ambasaderi Kayinamura rero yagize ati rero mu myaka 20 ishize u Rwanda rushinjwa ibi birego buri munsi. Iyo nta mazi ahari n'u Rwanda, nta mashanyarazi n'u Rwanda, nta mihanda n'u Rwanda, ni imyumvire y'ubukoloni. Dukeneye rero kurenga iyi myumvire tukajya hano. Ngira ngo Kongo irashinja u Rwanda byo murabizi kubatwarira ntuza ingagi n'inkende n'ibiki byose. Amasezerano rero yo gutunganya zahabu, RDC rero ikungahaye ku bwinshi bwa zahabu y'amabuye y'agaciro, ariko kuva mu gihe cy'ubukoloni abyazwa umusaruro cyane n'abanyamahanga bitewe nuko hano ngira ngo ni ikinyamakuru cyo mu Rwanda kiri kwandika kwibi nkuru, ariko hano turareba niba kiri buduhe conclusion y'igihombo cyabayo niki rwego rwo kuyoba agaciro. Bitewe n'u Rwanda rero rufite uruganda rwa Gasabo Gold Refine rutunganya zahabu, ibihugu byombi byaraganiriye byemeranya ko iri buye ry'agaciro rizajya ritunganyirizwa i Kigali kugira ngo inyungu RDC irukuramo ziyongere. Muri Kamena 2021 rero ibihugu byombi byagiranye amasezerano yo gutunganya ndetse no gucuruza zahabu, yari gushyirwa mu bikorwa n'ikigo cya leta ya RDC cyitwa Sakima Societe Orifere di Kivu Edi Maniema na Limited yo mu Rwanda. Ubwo rero abarwanyi ba 23 bari bamaze gufata umujyi wa Munagana muri Kamena 2022. Leta ya RDC rero yahagaritse ayo masezerano. Ubwo icyo kiba kirahombwe. Umudugudu w'icyitegererezo nawe ngira ngo ibyabo mwarabyumviseho ntago tubigarukaho. Hakaza rero ubushakashatsi mu kiyaga cya Kivu, nabyo ibyo ngibyo nebyo ntago byabaye. Habara icyizere cyo gusubirana imwe mu mishinga. None rero ngo icyizere mwaka wa 2022 rero ngo u Rwanda n'RDC byahuriye mu biganiro byayobowe n'abahuza barimo Angola, byari bigamije gufasha ibi bihugu kongera kubana neza. Ariko kugeza ubu mu mpera za 2024 icyizere cyo kugera ku musaruro mwiza cyari kitaraboneka. Muri Werurwe 2025 Perezida Tshisekedi na Kagame baherukaga muri Nzeri 2022 ubwo bari i New York bahujwe na Qatar, bemeranya ko hakomeza ibiganiro bigamije gukemura amakimbirane ari hagati y'ibihugu byombi, ibihugu bayobera. None Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero nazo zatangije guhuza u Rwanda na RDC muri Mata. Zifata rero ibi bihugu gushyira umukono zifasha ibihugu gushyira ubukono ku mahame ngenderwaho aganisha ku mahoro ashobora gufasha ibi bihugu kongera kubana neza. Byitezwe ko mu gihe umubano w'u Rwanda na RDC wazahuka bizasubukura imishinga myinshi byari bihuriyemo, irimo uw'uruganda rwa Rusizi ya 3 ndetse
kubungabunga pariki no gutunganya amabuye y'agaciro. Aha rero nicyo bavuga yuko muri gihe baba basinya amasezerano. Reka tubibutse ko aya masezerano yagombaga gusinywa ku itariki 15, ariko ku itariki 15 ngira ngo ku ruhande rw'u nako hajemo kidobya rero bari bavuze bati hashobora kuba kidobya nyine, ariko n'ubundi koko birangira kidobya ibayemo yari yabivuzwe. Reka twisorereze aho ngaho, ndumva ibindi tuzabigarukamo iminota ibaye myinshi cyane, iby'ubwota amasimbwa ndi tuzabigarukamo. Ni Mwizerwa Silva rero, ikiganiro nakagaruka, mugire ibihe byiza, ciao bye.